angusikisi ukuthi ba-edisam bezama ukuthi bazakwehlisa njani amavoti akhe abe ngaphansi kwa-50%. Yikho ngihlala ngisithi mina ikhu yokuqala eZimbabwe kayisiyokhu esayibona ngoNovemba nyakeni. Ikhu yokuqala esayibonayo yikhu ayenziwa ngo-2008 ngesilungu yayi-preemptive coup yona leya. Bathi sebebonile ukuthi uTsvangirai sewile, the same character bachaya ikhu yabo yokuqala, sebethale ukukhupha umgabe babevele sebele-experience. Just in case you have a short memory,